Sikubingelela mfundi, siyathemba ukuthi uyaphila. Namhlanje sizoqhubeka la sasigcine khona, sizo-factorize i-trinomial namhlanje. Kwividiyo yethu edlule besikhuluma ngani? Kwividiyo yethu edlule besikhuluma ngoku-factorize by grouping, saphinde sakhuluma ngani? Nge-difference of two squares. Namhlanje-ke sizo-factorize i-trinomial. Khumbula ukuthi i-trinomial sithe yini? Sithe sinani? Sine-monomial. I-monomial iyi-monomial ngobani? Ngoba ine-term eyodwa. Sibe ne-binomial ngoba inamathema awu-2, i-trinomial ngoba inamathema awu-3, khona polynomial inamathema a-more than u-3, 4 ukubheka phezulu. Lana-ke sizo-factorize-ke naye i-trinomial lethu. I-trinomial lethu iphuma kanjani? Okay, mase si-factorize yini esifisa ukuyibona mase si-factorize i-trinomial? Ila sesisuka khona sifuna i-solution yethu kumele kube yini? Kube i-binomial times i-binomial. Kusuke kuyi-reverse. Khumbula ekuqaleni sakhuluma ngani ngoku-remove ama-brackets. Asithi mhlawumbe sinento ekanje. Sithi sino x plus 2 x plus 3. Okay, ekuqaleni sasikhulume ngani ngoku-remove ama-brackets ngama-products. I-binomial i-multiplyishana nani nenye i-binomial. Ake si-remove ama-brackets lana. Okay, sasithe senza njani-ke mase remove ama-brackets? I-term yethu yokuqala le izo-multiplyishana nale term lena, iphinde futhi siyi-times nale term le. Kanjalo nangapha senze kanje, phinde futhi senze kanje. Mase si-remove ama-brackets wethu. Okay, asiwa-remove-ke ama-brackets wethu. Sinobani? U-x times x, u-x squared, sibe no-x times u-3 kuzoba ubani? Kuzoba u-3x. Bese siyabuya senza kule term yesibini, 2 times u-x ubani? U-2x. 2 times 3 ubani? U-6. Okay, siya-check-a lana sibona ama-like terms. Ama-like terms wethu u-3x no-2x. Bese siyawa-add ama-like terms wethu. Nawa ama-like terms wethu. Okay, sehlike nayo into x squared. U-3 plus 2. 3 plus 2 ubani? U-5. Thatha isayini ye-bigger number kuwu-3 kusho kuzoba positive. Siyadibanisa amasayini ayafana kuzoba u-5, kube u-5x, kube plus 6. Okay. Trinomial yethu-ke khumbula besitheni? Besithe i-expression enani enama-term amathathu. Okay, sine-term yethu yokuqala ewu-x to the power 2, term yethu yesibini ewu-5x, term yethu yesithathu ewu-6. Okay, nayi-ke i-trinomial yethu. Iphume i-trinomial yethu kade si-remove ama-brackets. Sesizongena-ke la ku-factorizing. Sizo-factorize. Factorize yona le i-trinomial le yethu le. Mase si-factorize-ke i-trinomial yethu, mase i-factorize siwe siyibuyisela back la. Mase remove ama-brackets siwe siyithatha sizisa la. Okay, ake singene-ke siyi-factorize. Sithi sinikeziwe ukuthi ubani? U-x squared plus u-5x plus 6. Siyi-factorize kanjani-ke i-trinomial yethu? I-trinomial yethu khumbula ekuqaleni besitheni? Besithe siqale sibuke i-common factor ukuthi ngabe ikhona yini i-common factor lapho. Uma kuthi ayikho i-common factor, sidlulele phambili. Sa-check ukuthi ngabe iyini difference of two squares noma cha. Check-e i-difference of two squares sithe ikhandwa yini? Amathema awu-2 ano-minus sign between wona, and futhi ithe wo-2 lawo mathema kumele kube yini? Kube ama-square numbers, kube ama-square. Okay, siyabuka la sinamathema amathathu. Okusho ukuthi akusiyona i-difference of two squares le. Sibuye-ke sizo-check-a-ke. Sesizo-check-a ini manje? Sizongena la kwi-trinomial. Kwi-trinomial yethu siba nani? Siba nama-brackets amabili. Sifaka ini-ke la ngaphakathi kuma-brackets. Njengoba sino-x squared la sizofaka bani? Sizofaka i-square root esika-x squared. Siyazi ukuthi i-square root esika-x squared kube ubani? Kube u-x. Ngobani? Ngoba masino-x squared, i-square root siyalingana nobani? No 2 to the power 1 over 2. Okusho ukuthi lo 2 nalo 2 no 1 la ngaphasi, 1 no 1 sizokushiya ku-1 la, i-answer la kuzoba u-1.
That's why shika seku-x to the power 1. Okay, asiyibhale-ke sothatha ini i-square root salokhu sisibhale la kuzoba u-x kuba u-x. Okay, bese senza njani-ke ngapha? Soba nenamba esoyifaka la, soba ne-term esoyifaka la, ne-term ezohlala la. Lama numbers lawa owu-2, inamba ezohlala la nenamba ezohlala la, kumele kube ukuthi masiwa-multiply-isha lawo ma-factors lawo, lawo ma-numbers lawo asikhiphele lo 6 lo. Uma ngabe siwa-times asikhiphele u-6, kodwa uma ngabe siwadibanisa asikhiphele u-5. Kumele le namba ezohlala la nenamba ezohlala la, masi-times owu-2 lama numbers lawa asikhiphele u-6, kodwa masiwadibanisa asikhiphele u-5. Positive 5 no-positive 6. Obani-ke lawo ma-numbers lawo? Khumbula sike sakhuluma ngani ngama-factors. Besikhuluma ngama-factors, ama-factors ka-6 oba, ama-factors ka-6, okay. Ama-factors ka-6 ama-numbers aya ku-6 angashiyi i-remainder. Okay, u-1 uyaya ku-6 angashiyi i-remainder, u-2 uyaya ku-6 angashiyi i-remainder, u-3 uyaya ku-6 angashiyi i-remainder, u-4 uyaya ku-6 but uyayishiya i-remainder, u-5 kanjalo, u-6 uyaya ku-6 angashiyi i-remainder, u-6 uya ngaka ku-6 uya kayi-1. Nangaka ama-factors wethu, ama-factors ka-6. Kula ma-factors ka-6 kumele sikhethe ama-factors awu-2 esizobeka la siphinde siyibeke la enye. But kumele masiwa-times asinikeze u-6, masiwadibanisa asinikeze u-positive 5. Ungabe ubani-ke lo? Sino-1 no-6, masiwu-times asinikeze u-6, masidibanisa lana kuzosikhiphela bani? Itsela kuzokhipha bani? U-7 noma kuzokhipha u-5. Kodwa-ke ngoba simele sibuke ama-sign wethu la, masibuka ama-sign wethu u-5 u-positive, okusho ukuthi i-factor enkulu kumele ibe positive. Khumbula masidibanisa ama-numbers senza njani? Sithatha i-sign ye-bigger number, okusho ukuthi i-bigger number yethu kumele ibe positive. Masibuka lana ku-positive no-6 u-positive, khumbula sithe u-6 ukhandwa yini? Masi-multiply-isha lawo ma-factors owu-2. Into e-positive iphuma kanjani-ke? Masi-multiply-isha si-times ama-numbers anama-sign afanayo. If u-negative times negative u-positive, if u-positive times positive u-positive. Okusho ukuthi into ekuzomele ama-factors wethu kuzomele abe positive wo-2, ukuze enkulu izoba positive nalenye ibe positive, ama-sign afane kukhipha into e-positive. Senza kanjani-ke lana? Sino-2 no-3. U-2 times 3 uyaphuma u-6. U-2 plus 3 uyaphuma u-5. Into kuzoba ubani? U-2 no-3. U-2 no-3. 2 no-3, ama-sign wethu kumele abe positive. Enkulu kumele ibe positive ngoba ama-sign kumele afane khona le answer le number le izoba positive nangapha kuzoba plus. Sesinento kanje-ke sesifactorizile i-trinomial yethu. Khumbula besitheni? Besithe i-trinomial yethu uma ngabe siyi-factorizer kuzomele sibuyisele la. And masithi siyabuka si-factorizile and ngempela sibuyisela la isikhiphela lokhu. And masi-remove ama-brackets kulokhu, kumele masi-remove ama-brackets izosikhiphela i-trinomial. Iyona-ke sifactorizile i-trinomial yethu kwaphuma kuyinto ekanje. Asisule la. Alright, asike sithi sinikeziwe-ke i-trinomial yethu, sithi sinikezwe bani? U-3x squared plus u-2x minus 1. Sinikezwe into ekanje, kuthiwa senze njani? Kuthiwa siyi-factorize. Okay, khumbula besitheni ekuqaleni? Besithe masi-factorize i-trinomial sivula ama-brackets wethu awu-2. Bracket leli lokuqala elesibili. Sathi la ngaphakathi sizobhala ini? Okay, lokho esizokubhala la ngaphakathi sithe sibuka kephi? Sibuka la. Sibuka lo x squared lo. Masibuka lo x squared sithe sibhala ini? Sibhala i-square root esika-x squared. Square root esika-x squared ubani? U-x. No-x. Okay, but manje lo x squared wethu usehamba noba? Usehamba no-3.
Sizokwenza njani ngalo 3 lo? Sizobuka ama-factors ka-3. Ama-factors ka-3 siwubani? U-1 uya ku-3 angashiya i-remainder no-3. Okusho ukuthi sinama-options awu-2. Ama-factors awu-2 okusho ukuthi sizoba nesayidi elizoba no-1 nesayidi elizoba no-3 ukuze uma sesiremove ama-brackets isikhiphele le trinomial le. Okay, into esizoyenza singashiya la singabeka u-1 lana mhlasimpe la sibeke u-3. Okay, bese siyadlulela phambili. Bese senza njani? Sibuka le number le. Masibuka le number le, i-factor ezohlala la ne-factor ezohlala la kumele mangabe uwa-times lawo ma-factors lawo akukhiphele u-1. And u-1 unama-factors amangaki? Une-factor eyodwa. U-1, ama-factors ka-1 u-1. Okusho ukuthi la sizoba no-1 no-1. Kodwa ngoba la kune-negative sign, khumbula ukuthi ukuze kuphume i-answer negative kumele kube ukuthi ama-numbers lawo owamultiplayishayo awafani ama-sign akhona. Mhlasimpe kube ubani? Kube u-1 times -1. Izosikhiphela bani? U-1. Because uma befana ama-sign, negative times negative izokhiphela u-positive. U-positive times positive uzokhiphela u-positive. So lana sizoba nobani? No-1 no-1. Bese siyabuka lana angafani ama-sign wethu kube into kanje. Okay, ukuze sibone-ke ukuthi lokhu esikubhale la ngabe ku-right yini, senza kanjani? Ukuze sibone ukuthi lokho ngabe ku-right yini, ukhumbula besitheni ekuqaleni, besithe uma ngabe sifactorize kumele i-answer yethu isikhiphele ini? I-binomial times i-binomial. Mas-factorize i-trinomial yethu. Noma-ke sesifuna ukubuyisela back ku-trinomial, kumele siremove lama-brackets lawa. Ukuthesta kwethu kuzomele siremove lama-brackets sibone ukuthi iyaphuma yini le answer yethu le. Asiwa-remove ama-brackets, asithi sinikeziwe, sifactorizile, saqeda. Siyathesta-ke manje ukuthi okay, ingabe izosikhiphela ngempela yini lokhuya? Sinikeziwe sinobani? X plus 1, 3x minus 1. Iyona answer siyitholile le. Sizama uku-check-a ukuthi izosibuyisela yini le trinomial le. Remove ama-brackets. Thathe nalokhu. 10 wesibili multiply u-2 lamathema ngapha. U-x times u-3x. X times u-3x kuzoba u-3x. Thathe u-x oyi-1 si-add ama-indexes. U-1 plus 1 kuzoba u-2. Phinde sithathe u-x times -1. Ama-sign awafani kuzoba negative bani? Negative x. Size lana-ke u-1 times u-3x. Ama-sign ayafana, positive bowu-2 kube u-3x. 1 times u-1. Ama-sign awafani. 1 times 1, ama-sign mengafani negative, 1 times 1 u-1. Okay, bese sike sikholektha ama-like terms wethu-ke oku-negative x no-3x. Okay, no-3x squared negative x plus u-3. Ama-sign, thathe i-sign ye-bigger number kuzoba u-plus. Okay, ama-sign awafani, siya-minusa. U-3 minus 1 u-2 kuba u-2 bani? 2x hliselwa -1. Okay, bese siyabuka ukuthi ngabe lokhu kuyafana yini nalokhu. Masibuka sino-3x squared, 3x squared, 2x, 2x, -1, -1. Okusho ukuthi sesiprovile ukuthi okay, iyona final answer yethu le. But if bekuthiwa mhlawumpe omunye ubezothini? Mhlawumpe omunye bezofaka i-negative sign ngapha, faka u-plus la. Qhubeke bezothi uma uyiphruva ubone ukuthi ayikukhipheli lokhu. Mhlasimpe la bekuzoba ubani? -2x. Ubuzobona ukuthi akuyona i-answer leyo, i-answer yakho e-right. Ngobani? Kumele uma u-remove ama-brackets ikukhiphele leya trinomial leya. Then ubuzobe usuyalungisa-ke. Lo ongapha abe positive, lo ngapha abe negative. Iyona-ke enye example yethu lena masifactorize i-trinomial. Alright, ake sibuke nayenye example yethu, sishaya isibonelo sokugcina. Okay.
Asithi mhlawumbe sinikeziwe kuthiwa asifactorize bani u-5 x squared plus u-6x plus 1. Sinikeziwe-ke u-5x squared plus 6x plus 1 kuthiwa siwu-factorize. So that the same thing esiyenzile la ngenhla sitheni masifactorize i-trinomial yethu sivula ama-brackets abu-2, sivula ama-brackets abu-2 ebese la ngaphakathi senza njani? Asiqale sibuke-ke. Sobuka lo x to the power 2. X to the power 2 square root sakhona ubani? U-x. X. But-ke akahambi-ke yedwa lo x squared lo. Uhamba no-5. Ama-factors ka-5 sobuka ama-factors ka-5 ukuthi u-5 ukhandwa awaphi ama-factors. Okay, u-1 uyaya ku-5 angashiya i-remainder. U-2 cha uyaya ku-5 kodwa ushiya i-remainder okusho ukuthi u-1 no-5 ama-factors ka-5. U-1 no-5 sinama-option awu-2. Sinama-option awu-2, u-1 no-5. Somisa kanjani-ke la? Okay, asibuke lana-ke. Asike siwubhale ngapha u-5. Usangawubhala ngalena, shiya u-1 la. So i-testa futhi egcineni masiqeda. Okay, bese siza ngapha-ke. Sobuka ama-factors kabani? Ka-1. Ama-factors ka-1 ubani? Beshiya eqala ukuthi u-1. Okusho ukuthi soba no-1 la sibe no-1 la. Soba nobani? No-1 la, no-1 la. Ngoba-ke laphayana kuno-1 o-positive. Ukuze u-1 abe positive, kumele kwenzeke njani? Kumele kube ukuthi ama-sign abo-1 bethu ayafana. It's either kube u--1 no-1. Ukuze masi-multiplya kuphume u-positive 1. Noma kube u-positive 1 no-positive 1 kuphume u-positive 1. But masithi siyabuka le number le yethu i-positive. Okusho ukuthi khumbula lana besithe le number lena iphuma uma ngabe si-add-a ama-numbers awu-2. Okay, 9 esiphazamisayo lo 5 lona kodwa sizo-testa. Okay, siyabuka lana kube positive no-positive. Because even i-expression yethu i-positive yonke. Lo positive masi-multiply ama-term awu-2 kuzokumele kuphume inumber e-positive. Kushuthi ama-sign kumele afane, kumele kube positive. Lona u-positive kusho ukuthi kumele i-bigger number ibe positive. Bigger number-ke kuyafana no-1 bayafana, kuzoba positive o-2. Okay, bese siya-check-a. Mase sesifactorizile kwaphuma into ekanje, bese siya-check ukuthi ngabe ngempela si-right yini. Masi-remove ama-brackets lana. 5x times u-x, 5x times u-1, kanjalo, kanjalo. Final answer yethu le mangabe sifactorize. Okay, sesiyabuya-ke sizo-check-a ukuthi ngabe kuyiqiniso yini. 5x times u-x kube ubani? U-5x add ama-indexes kuzoba u-to the power 2. 5x times u-1 kube ubani? Ama-sign ayafana, kube u-5x. Size la u-1 times u-x, u-x. 1 times u-1, u-1. Sesizo-collector-ke ama-like terms wethu sehlike naye. U-5x squared. U-5 plus u-x, 5 plus 1, u-6. 6x plus 1. Okay, sesiprovile ukuthi okay, le answer yethu lena iyasikhiphela yini? Le answer yethu lena iyasikhiphela yini ngempela lokhu? Answer yethu lena sithi masi-remove ama-brackets kuphumela u-5x squared, 5x squared, 6x plus 1 plus 1 u-plus 1. Okusho ukuthi i-answer yethu lena i-right, i-correct.